Kavanda Minsa bwa Kampala izova no yajwekera government ya Uganda kandi nagira ngo abanya-Uganda bine kweyikerezamo babantu benda kubaso kushubura. We have participated in this exhibition. We have more than 130 exhibitors. We thank the government of Tanzania and Mwanza for hosting us. And most of them are ladies, and as a lady, I have to congratulate you. Sudani Kusini. Tusanyisa okubeera Tanzania olwaleero okolesa ebintu byaffe tukola n'emikono kubanga tuzze okufuna bakasitoma naffe tutandika okuleetanga ebintu byaffe eno tukoleyo amaduuka twongere kwegamba ku maketi yaffe ate tuzze n'okulaba abalala bye boolesa twongere ku mutindo. Nindeeba amahanga mengi gariho kandi na Uganda yitu kundi kuza kureba represented abanyambarira ba represented. Omwaka guru kwija omworeko gw'ekikeeki nigwija kuba guri mu Uganda kandi sito muri mbarara guru nambare niho ministry y'ebyobushubuzi bari kuteekateeka kwija kutora n'abantu abari kwija gutebeekanisa. Itwe nkambarira tweteekateekire kitendwe kyangu n'okureba ngu twabasa kukopa kandi okutura kutebeekanisa. Kabarisa n'abajwekera kandi bashobora kiryaha nindeba ibintu bingi ebiryaha bibasabira abarisa baitu n'abahingi baitu so at least ebinarebaho nebinayega ombiro byanje bishatu bindije ebinaza kumara nimpamya at least kimwe ekindije nakyo ekiza kushobora abarisa n'abindi bicyakubasa kwindura abadde wano batuyigiriza engeri gye tugenda kukola omukolo gwaffe omwaka ogujja omwezi gwa 11 tuli beetegefu nnyo kubanga bamaze okutuyigiriza baagala tukole function eno